F'Awwissu li ġej il-kumpanija tal-logħob diġitali 4A Games talaq 5 snin mindu waqfet l-istudju ewlieni tagħha f'pajjiżna. 5 snin li matulhom investiet u żiedet l-impjegati minn 50 għal 65 u qed tippjana biex tkompli tikber u timraħ għal li ġej. F'dawra mal-uffiċini f'Taslima fil-preżenza ta' 20 ta' impjegati li xogħolhom huwa li jfasslu l-logħob diġitali, il-Prim Ministru Joseph Muscat ġie spjegat ix-xogħol li jsir f'dan l-istudju li kien l-ewwel wieħed ibbażat f'Malta tal-logħba diġitali internazzjonali AAA bl-isem ta' Metro. Il-Kap Ezekuttiv ta' 4A Games, Dean Sharp, qal li meta fi frar tal-2014 beda jdur il-pajjiżi biex jażel bażi għall-kumpanija tiegħu, ħass li Malta kienet l-għażla naturali, anke jekk għal xi żmien ħares lejn pajjiżi bħal Ċipru. The location of Malta made it more interesting for me in general that basically 2 hours from anything here, whereas Cyprus it's more like 4 or 5 hours. Fi żmien 6 xhur ġab 50 familja lejn Malta, minkejja diversi sfidi bħal viżi u permessi għax-xogħol. Sfidi li qal li jeleb bl-għajnuna tal-Gvern u tal-Malta Enterprise biex tul is-snin ħassu Fiduċjuż iġib aktar ħaddiema f'pajjiżna u hekk biħsiebu jkompli jagħmel. Well, we'll continue to grow, and it will be based on finding the right people and deciding which projects work best for us. We have the luxury that we have a number of different things that we could be doing, and we just have to be selective and figure out what we have and where we want to go. But it's really, we'll continue to grow, and by default you have to, as we move into every new cycle of games, it becomes more and more difficult to get things done, and you have to continue to grow. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li f'Malta hawn 15 il-kumpanija f'din l-industrija li bejniethom iħadmu aktar minn 200 persuna. Semma wkoll li fil-ġejjin qrib il-Gvern se jniedi l-viżjoni tiegħu għall-industrija tal-logħob diġitali biex b'mod holistiku pajjiżna jkun ċentru f'dan is-settur ukoll. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.